Yes, ni amakuru rero akomeje kugenda tugeraho natwe tutireka tuyabagezeho. Ikaze rero bakunzi ba RTV Show, rimwe muri breaking news. Turi mu masaha y'igicamunsi rero aho ngira ngo tugaruke kuri byinshi cyane. Ni amakuru akomeje kugenda cicikana hirya no hino. Breaking news rero ni uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kwemeza ko zahanuye drone ya Iran cyangwa se igisirikare cya Iran. Bisa nkaho intambara yatangiye ku mugaragaro, tugiye kubisobanukirwa. Ni mu gihe kandi umuhungu wahoze ari perezida w'igihugu cya Libya Muammar Gaddafi yamaze kuba yakicwa. Ni mu gihe kandi hari inkuru utigeze usobanukirwa kuri ukuwahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Inkuru nyinshi zamwanditseho rero, byinshi mu byo wahishwe ugiye kuba wasobanukirwa. Mu by'ukuri uraje utungurwe n'amagambo utari warigeze wumva ukundi. Mu gihe kandi mu burasirazuba bwa RDC naho turi buze gutererayo akajisho tukarebera hamwe uburyo muri aya masaha y'igicamunsi hahagaze cyangwa se bihagazemo. Mbahaye ikaze rero bakunzi ba RTV Show rimwe. Niba ari bwo bwa mbere tubanye hano kuri RTV Show rimwe, kanda kuri subscribe kugira ngo uzajye ukomeza ukurikiranire ku gihe inkuru ndetse n'ibiganiro tugenda tukugezaho uko bwije ndetse nuko bukeye. Ngira ngo rero mumaze kutumenyera cyane mu makuru agaruka kuri byinshi: ubukungu, umutekano, diplomasi ndetse na politike. Umuvugizi w'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize ati yavuze ko rero indege ntoya y'intambara itajyamo umupiloti n'umwe ya Iran yahanuwe ku munsi wa kabiri ubwo yegeraga ishishikaye cyangwa se yegeraga yihuse cyane ubwato bunini bw'intambara bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwikorera indege z'intambara mu nyanja y'Abara. Captain Tim Hawkins yavuze ko uyu ni umuvugizi w'ibiro bikuru by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze ko indege y'intambara yo mu bwoko bwa F-35C yahagurukiye ku bwato bw'intambara bwa USS Abraham Lincoln yahanuye iyo drone mu buryo bwo kwirwanaho mu rwego rwo kurinda ubwo bwato hamwe n'abasirikare bari barimo barabugendaho ndetse n'ababukoreraho n'imizigo cyangwa se n'intwaro bwari bwikoreye. Ubwo bwato rero ngo bwari buri mu ntera igera ku birometero hafi 800 uvuye ku nkombe y'inyanja ku ruhande rwa Iran. Ubwo iyo drone rero yabusatiraga mu mugambi utari usobanutse neza, nta bikoresho rero bya Amerika byangiritse ndetse nta n'abasirikare bahangirikiye ndetse n'abahagiriye ikibazo muri rusange. Ibi rero bibaye mu gihe Amerika ikomeje kurunda abasirikare n'ibikoresho muri ako karere, mu gihe kandi ubushyamirane buri hejuru hagati ya Washington ndetse na Tehran. Ntacyo Tehran yatangaje kuri ibyo byabaye ku wa kabiri. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yakangishije gukora igikorwa cya gisirikare muri Iran biba itemeye. Ati niba itemeye kujya mu biganiro bigamije kugera ku masezerano yo kugabanya gahunda yayo ya nuclear, iri buze kuba yamugabaho ibitero. Mbere gatoya yari yavuze ko bishoboka ko Amerika yagira icyo ikora ku kwihashya rya Iran ry'imyigaragambyo yiciwemo abantu bagera mu magana ndetse n'ibihumbi barimo baramagana leta ya Iran. Ndetse kandi leta Iran yashyize hanze inyandiko igaragaza ko ubwicanyi bwakorewe abantu bigaragambyaga bwashyizwe ku mutwe wa Donald Trump, kuko ngo numwe mu baboheje ndetse numwe mu babashutse bakajya mu myigaragambyo abasezeranya ko nta muturage numwe uzicwa. Nyuma y'ihanurwa rero ry'iyo drone ya Iran, Caroline Yelevit, umuvugizi w'ibiro bya perezida wa Amerika, yabwiye televiziyo Fox News ko ibiganiro hagati ya Amerika na Iran biteganyijwe kuba muri iki cyumweru. Trump rero yavuze ko Trump aracyashishikajwe buri gihe no gushyira imbere diplomasi mbere na mbere, ariko Yelevit yongeyeho ko Trump afite amahitamo anyuranye ari ku meza, kandi ayo mahitamo yombi arimo no gukoresha imbaraga za gisirikare. Mbere rero umutegetsi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yaburiye ko igitero icyo ari cyo cyose cyagabwa ku gihugu cye cyateza intambara mu karere k'ibiyaga bigari. Bityo rero perezida w'igihugu cya Iran Ayatollah Ali Khamenei yatangaje ko isaha n'isaha yagabwaho ibitero nawe azabasha kuba yakirwanaho, bityo rero ngo bikakurura intambara mu karere k'ibiyaga bigari. Ubwo rero nako karere ko mu burengerazuba bwo hagati
mu by'ukuri rero nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu munsi wa none nk'uko amakuru atugeraho abyemeza neza, ngo zirasa nkaho zeruye cyangwa se zagaragaje ko ziteguye intambara. Mu gihe rero Iran itangaza ko n'amakuru y'ubutasi arimo araturuka muri Iran aremeza ko Iran ibingibi yabikoze mu rwego rwo kugira ngo ishyire ndetse inakoreshe isuzuma ngo irebe ko intwaro z'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye, ndetse banasuzume uburyo bw'imirwanire ya kino gisirikare cy'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko rero amwe makuru agenda tugeraho kandi abyemeza neza, aremeza ko perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yiteguye neza kandi ko ngo yatangiye gukora, kandi abandi basesenguzi bakavuga ko Iran kuba yabonye ibisasu birimo birakoreshwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ni urugero rwiza rwo kuba bahindura systeme z'imirwane ndetse no guhindura intwaro zakoreshwaga kugira ngo bakomeze barinde ubusugire bw'igihugu cyabo. Mu yandi makuru kandi nk'uko atugeraho abyemeza neza, uyu munsi wa none umuhungu Saif al-Islam Gaddafi, umuhungu wahoze ari umukuru w'igihugu cya Libya Colonel Muammar Gaddafi, yishwe arashwe. Umukuru w'umutwe w'uwo muhungu wa Gaddafi wa politike yamaze kwemeza ko ku munsi w'ejo tariki ya gatatu ku munsi wa kabiri urupfu rwa Saif al-Islam w'imyaka 53 yigeze kuba afatwa nk'uwari kuba samurangwa wase cyangwa se umusimbura wase. Umutangazamakuru rero w'ibiro ntaramakuru AFP yavuze ko umugwi cyangwa se umutwe w'abakomando bane aribo bamwiciye imuhira cyangwa se bamusanze mu rugo rwiwe mu gisagara cyangwa se mu gice cya Zintani. Nubwo rero ngo bitamenyekanye neza abakoze ibingibi abaribo, ariko itsinda ry'abantu bane b'abakomando ngo niba bamusanze mu rugo rwiwe babasha kuba bamwivugana. Uyu munsi kandi kuva igihe kitari gitoya rero Saif al-Islam Gaddafi yagaragaraga nk'umuntu wa mbere wari ufite ijambo kandi atinyitse mu gihugu inyuma ya se, ubwo yarayoboye Libya kuva mu 1969 gushyika we intwaro ye bayishyize hasi nyuma mu 2011. Kuri ubu rero umuhungu wa Gaddafi yavutse mu 1972, aho rero yagize uruhara rudasanzwe mu kunagura cyangwa se mu kugaragaza imigenderanire ya se. Kuri ubu rero yaje kubona ubushikiranganzi cyangwa se kuyobora intwaro rusange mu mwaka w'2000. Uyu munsi rero nk'uko bigaragara uyu Saif al-Islam yamaze kuba yakicwa cyangwa se yamaze kuba yaraswa muri rusange. Kuri ubu rero muri Libya hateganyijwe imyigaragambyo idasanzwe nk'uko rero amwe mu makuru agenda atugeraho cyangwa se nk'uko amwe mu makuru amwe agenda abyemeza neza. Biremezwa ko igihugu cya Libya mu by'ukuri gikomeje guhura n'uruva gusenya cyangwa se n'imyaka idasanzwe. Kuri ubu rero bari mu bihe bitoroshye kandi bibi cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda tugeraho. Biremezwa neza ko iki gihugu cya Iran ngo cyaba kigiye nacyo gukora ibishoboka byose kugira ngo kibe mu by'ukuri cyakora imyigaragambyo ndetse n'iperereza kandi ngo riracyakomeje. Ngira ngo rero uwahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana kuri ubu twamaze kuba twamenya ko umunsi umwe Papa yigeze kumusaba kwirukanwa muri Kiliziya Katolika kubera umugambi yari afite mubi wa jenoside. Hari izina rimwe rero ngo ritavuzwe cyane mu nkuru zivuga kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, nyamara rikwiye kwitabwaho no kwandikwa mu mateka. Uwo nta wundi ni Archiepiscopi Giuseppe Bertellero, ubu akaba ari Kardinali Giuseppe Bertellero wa Kiliziya Gatolika. Umutaliyani Bertellero ntiyanditse amatangazo ya rubanda cyangwa se ngo inyandiko z'ubushumba, ahubwo yahisemo inzira igoranye kandi iteje akaga kurusha izindi yo kujya kuvugana n'ubutegetsi ubwabo.
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri binyuze mu butumwa bw'ibanga bwashyikirijwe umujyanama wa perezida Juvenal Habyarimana, Bertero yatanze isesengura ry'indangagaciro n'ubufatanye bw'amashyaka ya MRND ndetse na CNDR, arigaragaza bidashidikanywaho ko ingengabitekerezo y'imikorere byayo byari igamije gutsemba abo mu bwoko bw'abatutsi. Kuba iri jwi rero ryarumvikanye mu ibanga nibyo byatumye ritagaragara cyane mu nyandiko z'amateka, ariko uburemere bw'ubutumwa n'igihe ryatangiwemo rirushaho kuba ingenzi. Kutagaragara kwabyo rero ntibyatumye cyangwa se ntibyibagiranye agaciro kabyo, ahubwo bigaragaza ubutwari bwo kuvugisha ukuri mu gihe ukwabwo. Muri ubwo butumwa rero hari handitsemo ko perezida Juvenal Habyarimana, bitewe n'umugambi yari afite mubi wo gutsemba abo mu bwoko bw'abatutsi mu mwaka w'igihumbi muri iriya myaka ya kera, ntabwo n'ubundi byakozwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane gusa, ahubwo byari byaratangiye na kera. Rero nk'uko byagaragaye rero byagaragajwe ko mu by'ukuri uwitwa Juvenal Habyarimana, bitewe ngo n'ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'umugambi yari afite wo gutsemba abatutsi bose akabamara mu gihugu cy'u Rwanda, yahise asabwa guhagarikwa muri Kiliziya Gatolika, kutazasubiramo ukundi. Ariko kuko izo nyandiko zari zarahishwe, ntabwo byigeze byitabwaho ndetse ngo binayitabweho ku rwego byashyirwa hanze ngo binandikwe mu mateka avugwa kuri uyu muperezida w'igihugu wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda muri iyo myaka yagiye itambuka. Uyu munsi rero nk'uko amakuru amwe agenda abyemeza neza, aremeza ko igihugu cy'u Rwanda muri iyo myaka kitigeze cyita ku kwandika kuri ayo mateka, kuko ntabwo byigeze bijya hanze, byari byarahawe umunyamabanga wa perezida Juvenal Habyarimana. Uyu munsi wa none rero Juvenal Habyarimana umaze imyaka hafi 30 n'ingahe yitabize Imana, nyuma yo kuraswa byose bikagerekwa kuri FPR inkotanyi mu by'ukuri, kandi ngo ari ihanurwa ry'indege rye ryabayeho natwe tutarasobanukirwa ibyabo. Bakunzi ba RTV show rimwe, nagira ngo munyemerere mbashimire cyane kuri zino breaking news ndetse na kano kananya keza mwanyemereye tukaba twagarukaho cyane mu buryo butaziguye. Muranyemerera rero mbashimire kandi cyane, n'iby'ingenzi kandi n'iby'agaciro gakomeye cyane rero gukomeza kugenda twibanira 5 kuri 5 mu nkuru ndetse n'ibiganiro bigenda bibagezwaho uko bukeye ndetse nuko bwije.